ubusaza bwawe byiza agatuma usubira mu busore busha bimeze nk'ikizu. Amen. Amen. Soma Yesaya 40 n'umurongo wa 30. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizamo integesha, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa k'ibisiga, bazaguruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Dushimiye Imana kuri uyu munsi wa gatandatu muri Riyinga, nuko kwezi turi hano mu Kanogo muri Bijombo. Twarabivuze n'ubundi dusubiye kubivuga, tuzobivuga kugeza dutasha, kuko ni intego yacu yatuzanye gushimira Imana, kuko dusubiye gukandagira ku misozi iwacu. Imana ishimwe. Dushimiye ikaze mwaduhaye abanyabijombo, nimwe mugize umukutano muhaye mutwiyegereza. Turashimiye cyane bapasiteri, abakristo, abantu bose bo muri Bijombo, mwaduhaye ikaze tugishika n'ubu murashaka ko muyiduha, natwe turavuze ngo Imana ibaheze umugisha. Dushimiye abantu bahegerezwa baje ku mukutano, none nabitekereje uko mbivuga zarenze ubwenge bwanje. Imana hari ikintu yakoze kinini, nimba twakimenye twese Imana ishimwe, kandi irima tutakimenye utakimenye, Imana ikore ku mutima wawe washe kukimenya. Habe nubwo twari tukiri mu gihugu, ntabwo twagize umukutano guhera mu Buganda no mu Burundi no mu Bukavu ni Nyangezi ni Buvira no mu Minembwe ni Gahoro. Bizari bikiba cyane, ariko Imana yakoze kandi bikora mu gihe twari tuzi ngo none ntigikwiriye, ariko cyakwiriye. Imana igira imbaraga zikomeye twe tubasha kuvuga. Kuba inzira zarakingutse, Imana ishimwe. Kuba inzira zo mu Minembwe zarakingutse, Imana ishimwe. Inzira zinuke fo zikaba ziza, tukagira umukutano hamwe, n'ibindi bizoba. Ibyo uhaye ubona bitaraba, iri ni itangiriro, bizoba kandi bizoba kubw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Twaranezerewe nta kundi. Umunezero si ukundi kuboko komera ngo mubajana amaboko atatu bazavuga ngo yameze ukundi. Yakirango nk'ikindi kinyita cicomekaga muri ibi dufite. Kera njewe mba mfite ngibi. Ariko umunezero uzubiye imbere, wanezerewe cyane yavuga nuko, wanezerewe buke yavuga, tumenye n'itanduka. Ariko Imana dukorera niyizimenya ico wahaye uvuga ukuye ku mutima. Kandi niyo dushaka kwibimenya, abantu nibabimenya buke nta ngorane. Ababimenya cyane ibyo duhaye tuvuga babimenye, ariko cyane Imana yo mu ijuru ibimenye. Twanezerewe cyane kubona abantu bangana batyo baturutse hose. Nabi wacu mugani wa mwana, nabi wacu babonetse nijoro ntitwababonye, bavuze ko bashitse barushe, ariko twababonye. Banyagahororo, Imana ibaheze umugisha. Mwari murakomeye. Nukomere nukuri kandi mwagize neza. N'abanyaminembwe twarababonye kandi mwatubereye inkora mutima. Tuzobajana nubwo tutazobajana n'amakoti, ariko nukuri twarababonye. Abinyangezi nashize umugambi, sinavuze uko umukambeshere, ariko Inyangezi hatari mu kandi barabara ngo riko riraza ryiza, habe na ririya naryo ni ryiza. Imana naho hano
uko muhaye muvuga ko muragiraga ngo none turorohewe abagiye hoyaye toroherwa niki haruza woroherwa ni na hatari wiwe tugira impagarara kandi twarabisengeye nico gituma duha tunezero Imana yadushubije tugira iminsi yo guhura amakominota ataramwe y'abantu batuye Bujumbura ariko bakomotse bafite amakanisa menshi kandi manini tukama tugira umunsi wo gusengera Kongo naho bene bivy'imivyizi byo kuvuga ngo tugiye turi bangahe mu mahombe tugiye tibyo ntitwobivuga hano ni iwacu iyo mwababaye tuzatwama tubabarana namwe iyo mufushije tuba dupfushije iyo mwahunze tuba tuzaduhungana namwe ntitumerewe neza ngo ubwo turi mu buhungiro hatakira amasasu oyaye aravuga akavugira kandi tukama tubimenya mu gitondo kuko niho imitima yacu iri habe na Yesu yarabivuze ngo ubutunzi bw'umuntu buri ngo niho nawe abari mwebwe nti mu butunzi muri twe ni kisate kimwe kiri hani kindi kiriri none woyoberwa umubiri woyoberwa ukukuboko ntikunanirwa kumenya kuko iyo ruma rubabaye babarana n'umubiri wose ariko turashira hani washu mukanogo narababwiye umunsi hano niho nabatiri bw'ubugabo kera cyane hano muri iri kanisa iri ngiyi hano kuri twari tukirise pake twese nikeye ariko ni iri kanisa nabatijwe n'umwarimu wacu ni mugeyo kandi narababwiye namaze kubatizwa nama nakira umwuka wera umuntu wabaye impaye n'uzuzo ndore mbi nawe yaruzuzuye ariko azayuzuzwa kuko umwuka ntuzuza rimwe utubamo twari kumwe mu butayu bumwe turuzuzwa tuvuga izindi ndimi zitarizo twavukanye hano harashize imyaka 50 nine twagiye gahoro muri 70 none ubu urabona ni 2024 ni imyaka 50 nine umwuka wera turimo umubatizo w'amazi menshi turimo ubutumwa bwiza buturimo none tugarutse hano kwitsina hari ikinezo bakura siko nababwiye narababwiye umunsi ushika ngo Imana izitumira umuntu jewe naribashishije ndashaje imyaka 70 ko muyone mike kandi ico ntakoze muri iyi ntaco ngikoze pi keretse kurya habe nako singirya nkuko nagazana kera ntibojumbiye bende karya kabari mu kugira wa umutima munini nka ariko ubu nyine pi karya bari abakora bacu ntibahe babibona pi indi minsi nkareka narashaje ngo bantumire ndibaza ntese niki nta bundi buhanga nta bundi bwenge nta zindi imbaraga nta kindi kindi niki kituma badatumira abasore ariko nza kubitekereza nari babwishitse ha ni bitatu biza bituma umuntu atumirwa haba nubwo buri umusore wize kaminuza ya Bibiliya ni bitatu biza bituma Imana izi gutumira ngo uze kwigisha ico ni kimwe Imana ikagutumira ngo uze kwiga wowe wiki utamenye ukimenya harwo wiga bahaye bavuga cyangwa bahiga bahaye bakora habe niga protocol yonyine kwamuvuga uti nukuri ukiga icya gatatu hakaba higutumira wewe naravuze ngo ikibiriti kigira amarangaye bimwe cyo kumwambira ukikomba uyareke amateke ikibiriti kikaruka kigahoroka ariko yahu imwe rikaza umuriro Imana yo dutumira ngo tuze duhuze irange ryacu nimba ari twebwe mwambi namwe mukabiga ikongoro nta kibazo sombi biruzuzanya kugira ngo twaki niryo jambo ari bishuri Imana ishimwe nuko narwaye uruvutura nabirekaga ibingi ariko narwaye uruvutura
nigishije ijambo ry'umuriro, umuriro w'Imana. Iyindi miriro tugira myinshi cyane, ariko nababwiye umuriro w'Imana kandi wavuzwe na Bibiliya, kandi tuwushake tuwugire. Uwo muriro ufite icyandikiza kirara mu ndayi. Kera uno musaza aravuze bagiraga amahomba ahangaha, umuntu yagaza yakwirega ntakwirega ku mupasiteri cyangwa umwarimu, nuko amuza nkuko ku mukutano kwamuhagarara uko vuga nari wamara kuvuga ko uzo wamukukira kuko watutse kubera iganyo mo kwirega kwiba kabiri hano, ariko ikiri mu gutuma dusubirayo dusiye twongorera tugahisha icuhayuhisha icyaha cyabona wagihishiriye kikavuga ngo nzogutesa kikagaruka n'umwiya wawe. Mu gitabo cy'umugenzi biravuga ngo kimeze nka kwa kundi k'umwana watese uzucirega ngo kikagenda kigahagara kari kikaza kiguhamagara sheri urandetse uranihoreye nkari ku gasipi nawe ngo akanya gato ukavuga utari iki kintu ndagimukiye bacu utimbuye ubwo umugenzi ngo kikaza ugasura ukagifata ukagikikira ukacicaza kigasura kikagukoresha kikavuga ati ubwo uhaye ungarura nushaka uzubanza urirukanya akanya gato. Kurya n'ukwirega, ubwine turimo kwirega ibintu byose byagiye bigira iterambere, ariko iterambere ry'umubiri si ryo terambere ry'umutima. Iterambere ry'umutima twarishubije inyuma. Umuntu akayama akora ikintu gikomeye yamara ngo yengo abantu bose babaye batambye, akama agenda ku kana k'agahungu cyangwa k'agakobwa ngo mbabarira kakama ko karya se kugira gute ko gutera isoni bukeye usuye gusubiramo, ariko guhagarara hano ico gihe ndizo mbaraga twari dufite. Icyaha ndicorara muri wewe ufite umuriro, icyaha ndicokorwa ufite umuriro. Burya umuntu akora icyaha n'ukwiyibagiza azayibagirwa gahora yahora. Kera twagaza dukomeza mu byaha imbwa nijoro umuriro wamara kandi mugashiramo ibishito byinshi, wamara kuzima imbi kazi gasese kugira ngo iryama hashusha. Satani mu kuza kuryama muri twebwe, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuriro wake kugicaniyo ntukazime. Niko Imana yari yarabwiye abatambyi, iravuga ngo ntukazime, ariko uri mu kuzima Satani akaza agasembera akicara akatubamwa akadukoresha kandi tugakora ibyiza. Kandi iyo batwakoraga kimwe kora kimwe nimba ukora ibyaha arubakwimereye, nta mugozi mu ikanisa, nta mupolisi, nta musirikare, numvamwo sawa uragenda kandi nukora icyiza ni sawa. Niko Imana yabwiye Kayini ngo nukora icyiza ngo tuzemerwa. Kora icyiza wemerwe, kandi iyo mushaka gukora ikibi genda. Hano dusomye ijambo tutagiye muri menshi, dufite abatubwira ijambo ry'Imana n'izuba ryatwishe, ariko umubiri n'iyi si nijoro twari dupfuye n'imbeho, none dore izuba korira nje ko ndama numva paye habe n'amasoko arandi. Ese uko isi n'uyu mubiri bizogira bite? Ariko byombi bizoshira. Ibi ni iby'umuda, dufite umubiri w'umuda, dufite isi y'umuda, bizoshira nibishira tuje mu kindi gihugu n'indi mibiri twambara indi mibiri misha. Hano dusomye ijambo muri Zaburi biravuze ngo nzogusubizamo imbaraga. Cyane tugiye kuvuga gusubiramo imbaraga sha, harimo rya jambo nababwiye narose mvuye muri ya mugitaramo uja mubwire ngo ndasinziye. Imana tsu ngiringi dusomye biravuze ngo ubusore bwawe nzobuhaza ibyiza. Mwabasore Imana iravuze ngo izobahaza ibyiza, kuri mu byizere kandi mu byiringire. Ibi byari bibariho. Imana iravuze ngo igiye kubihindura, kandi Imana izi guhindura, izihindura itagishije inama. Kandi zijya guhindura ntawe izibaza, nta nawe yikoma mu nkokora, n'icimarira izivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana iravuze ngo ubusore bwawe igiye kubuhaza ibyiza, ariko hepfo aravuga ngo izobaha imbaraga nk'izikizo. Ikizo cyo ni ikinyamaswa, umugani w'abarundi ngo ni igikoko.
ni ikinyamaswa ariko kigira umugani mwiza kuba Kristo. Iki kintu ngo kibaho ni ikintu njewe nakibonye rimwe burya dushize mu Minembwe tuvuye muri Murere, niho bavuze ngo inyunda yaje, inyunda ariyo kagoma, abarundi bazavuga ngo ni inkukuma. Ni ikintu kigendera hejuru kiza kibone kino cyane ariko kigira imbaraga zikomeye. Ejo bundi nabonye kuri telefone gihaye gifata inyana y'imbogo, inyana y'imbogo cyama kiyinjizamwe inzara kirayirerembana kirakuyirya. Ihene zo kubusa n'abantu abana bato kiza kibarya kikabajana, kandi kigendera hejuru ntigikurura hasi, ni hejuru kikama kimurengeza. Ni hene ni nyana y'imbogo narakibonye gihaye kiba kishanizo nyana z'imbogo. Ariko ukuntu umukimeze kiza kireba kuri kikijisho bikomeye kandi kiba mu kirere, cyabona ikintu gihaye kigenda hasi ngo kikaguruka nka kurya kumuravyo cyakigwa, kigenda kiza kiruha gitera umutaro kera kikaba kirakijanye kireba kure. Cyo nishitambere hari umuntu watubwiye ngo kizaciruka ico kisu ngo kizaciruka ibirometero 600 ku isaha imwe n'indege, ibirometero 600 ku isaha imwe gusa kikaciruka. Ariko ngo kugatura imyaka 40 yaza gushira umunwa ngo ugakuraho haruguru ngo karuhukaza ugafuko kaza kiza kurya nkakurya kumukecuru kikarya cyahengesa kanwa kugira ngo uno muntu wafusaka wafutse wazibye aho ibyo kurya byaca, kigakura kanwa kigakura inzara ngo ntizibe zikifata neza. Kandi amababa kurya kiza kigenda kigira giti umuyaga ngo iyo winshire mu mababa yacyo ngo ntikiba kikibashe kugenda gihaye kigira giti ngo uciruke. Umuyaga winshira ukazugihuha wagihuha ugahungabanya isafari ngo cabona byabaye gutyo kikashaka ibyo kurya ngo kikaja mu misozi miremire y'amara hatagera abantu n'ibindi bintu bigikoroka, kikaja mu mafungo ngo kikavuga ngo reka niherere nje gushaka izindi mbaraga nsha. Ngo gishitseyo umuntu ngo kikabutyaza ku mabuye ngo kikama kivuga ngo uyu munsi ndatyaza umuntu, ngo kikabugira gitya kwebuye kikaza gihindura umuntu ukagafina garukaresha nuko wareshaka ke cyamara umuntu wakimaze kuresheje kigatangira inzara kuri ya mabuye ngo kigatyaza zanzara zose zikaruha zikaresha nuko zaresha. Amaso kitari kikibona neza ngo bwaca mu gitondo kivuga ngo ngiye kuyasharisha kuko umuza musharije amatelefone ngo kikaza mu gitondo izuba ngo rigiturukiriye ngo kikama kiyagira gitya ngo kikarireba iyo riro yaho rigeze umuco wisubuka ruhukinjira mu maso yayo. Manishim umuririmbi yaravuze ngo Yesu ni we zuba ryacu ngo riza ritwakira rituma tureba neza. Imanishim kandi rino buye rityaza timuzi Yesu kuko ari we ariko kumana ari yaratoranijwe ngo rikabiki naho twafiya kutyaza. Turashaka kubabwira ngo mutyaze inzara zayo kugira ngo dufate hari do dukwiye gufata. Birya Pawulo yabwiye abakorinto aravuga ngo dufate. Imana ishimwe ibitekerezwa mu mitima kugira ngo tubigorere Kristo. Amaso ngo yamara gutyara ngo kikazana zanzara kikifura izoya bya bindi byari bisigaye bicamwo umuyaga kikabifura byose ngo kiza kihamara igihe cyane mu mafungo conyine tawe kivugana cyarenze ihamba kiragenda kishirayo kikarya mu gitondo kikifura cyamara kwifura kikama giceceka. Amashara kamera inzara zararinganiye akanwa kararinganiye amaso amaze gusura kubona neza ngo kigasura kwiga kandi kugenda ngo kikiyumva ngo reka numve kandi kuko nasuye kuba musha kuko nari sanzwe meze. Cyareba kikabona kirarebye cyakubita amababa kikumva nta muyaga uhaye winjiramo inzara kikagerageza gufata ibiri hafi kikumva gisuye guhwanya kigafata byose kikimva birahindutse. Ico cyatumye bavuga ngo azodusubiza mu imbaraga ngo zimeze nk'izikizo. Imana ishimwe. Hirya twasomye yavuze ngo abasore b'imigenda bazaruha ngo n'abasore ngo bazocogora rwose abona bataratwashije. Ariko
ariko ngo bategereze Uwiteka, niko yavuze ngo bategereze Uwiteka ngo bazosubizwamo imbaraga nshya. Suko twasomye Yesaya yavuze, umuhanuzi mukuru. N'ubu iryo jambo turacyari ko turigenderaho, si ibintu byatambutse, si byashize, biriho, hari n'ibindi yabonye tugihaye tushamo tutarageraho. Aravuze ngo bategereza Uwiteka bazosubizwamo imbaraga nshya. Yemwe mukutano wa hano ku Kiziba cyangwa hano mu Kanogo, ariko uvuze kazi Kiziba na Kanogo ni bimwe. Kawa wundi wavuze ngo ishokwe ni bimwe. Ni ukuri si ho hakuru hanyu Kanogo abantu bose babijombo, babashitsi baharuye bahaye biyegereza. Turavuze ngo Imana ibasubizemo imbaraga nshya. Ubundi kandi ntidushaka imbaraga nshya gusa, turashaka n'igihugu gisha, amategeko masha, imigendere misha, ubutunzi busha, amazu masha, amabarabara masha, imirimo misha. Imana ishimwe, iterambere risha, ibintu byose bibe bisha. Abari baragiye bagaruke, aribo batwebwe. Imana irabizi ko tutajanywe no gukunda. Nje nari naravuze ngo sinzobunga nzogwa mu marungu, habe n'abana banje twese. Abandi ngo baje mu kamete ni mureke muje kugira gute, namanukanye n'abana ejo bundi bansigaye ubuyine bariyo. Je ndino je usigaye nje nyine abana bari hariya ko bagira ngo ndiriya, ahubwo guhungisha, ushatse guhunga zahungisha abana, ariko nje ndino. Imana ishimwe. N'abandi bose habe nabajanye n'abana ceka twatuvugana, hari n'abandi bari ko bantumira mu kanyu kuno yibagirwaga, ba pasiteri mugendererwa, ba muyehe wo mu Gitoga, undi muhungu wo mu Bugande ngo ni nkomezi yaga kukabara. Abo twaravuganye tugirana amanomero, twatuvugana narabasezeye, baravuga ngo zo baramutse cyane none mwakire mukanye. N'abandi bose biwacu rero Imana igiye kudusubiza imbaraga nshya, kandi si imbaraga z'umwuka gusa, hari imbaraga z'umwuka dusubiza kubaca, hari imbaraga z'umubiri, hari imbaraga z'igihugu, hari imbaraga z'amategeko, hari imbaraga zose navuze. Ibintu byose byacu bibe bisha, nyabuna nibiduhe, nibidutize, turarambiwe, turarushe, zaraturemerereye, ariko nibiduhe kugira ngo natwe tubone ibintu. Kandi Imana zitanga itimana, turayizeye. Yaravuze ngo ukibamo n'abana bacu kuzogeza impande ivuga. Hari umuheruka kwigisha hari Bujumbura, twari ku kiriyo cy'umuntu wapfuye, aravuga ngo reka tubwiye ngo ukuntaze, kandi ni umudokiteri kuri bibi, aravuga ngo nukuri habe n'uhaye ugwa mu Buganda, ngo Imana ntizoja kumujanira mu Buganda, ngo zo wamuza kuvuga basi nkazo twega ntituri igiheko, ariko izohagarara ku itongo ryanyu. Ifirimbi niba ngo twame tuza tuzamuke tuvuye iwacu, niko yigishije ubu ngusinje. Ariko byokunda aho twakoreye imirimo cyangwa izoreke kutujana turi intumbi, tuzane turi bazima, tuzamukire hano. Zose irabishoboye kandi birimo, iri kwirabikora, twarisenze yumva. Ngiye kuvuga abantu babiri yahinduye basha, iraturangiza duheze umwanya abandi dukomeze. Timuzi Pawulo, ariko Pawulo yari umuntu ukomeye, ariko kumanywa ngo yihango iwe ntibavuze amasaha, se barayavuze ngo kumanywa yihango Imana yameza nitoroshi ngo imutunga mu maso, yikubita hasi. Ngo yikubita hasi ngo iramubaza ngo ese uri kurandenganyiriza iki? Yumva ngo nishwe ridasanzwe, ngo aramubaza ngo ese urinde mwana, ngo iramubwira ngo ni wawe ndwaye urenga. Yamahumagira iminsi iramujana imutsinda mu nzu, izana ndi maso masha irayamutera, izana ndi matwi meza irayamutera, izana undi mutima irarumutera. Ya maguru yagaza yihutira kugenda afata abantu binjiye mu makanisa, izana amaguru irakaburanya bya bindi byari bishajira bikokorora, nawe nanje aho yabijanye izana ibisha iramubatirisha. Yamahinduka wese uhereye mu goro w'ikirenga ararenza mu mutwe, ihindura n'ubwenge n'ibitekerezo n'imigambi, aho yari yerekeye iramuhindukiza. Yamimwita n'izina, yaranabivuze wenyine agiye kuvuga ubuhamya bwe, aravuga ngo njewe nafanye na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo ariko sije bukiriho,
ni Kristo waje yicara. Bamwitira indi zina yari Sawuli, ubwo bafa kuvuga ngo bazabamuhamagara Pawulo ntibumwitaga Yesu, ariko indani yamahinduka Yesu, kuko yavuze ngo n'imibabaro yiwe yasigaye kuri Yesu. Yababarijwe mu mubiri wanje, ikoni zasigaye basaguye kuri Yesu, nishewe zagiye. Yesu yicara imbere muri we, inyuma bamwita Pawulo, rya rindi rya Sawuli na ya mirimo yakoranye n'ibinyita sabso, yamahinduka musha. N'ubu ngubu yagiye mu ijuru ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe. Undi wabaye musha ni wa mukobwa w'i Samariya. Ngo bararusha kusarira Samariya bari banenwe, abasigaye i Yerusalemu babanenwe. Abo ngabo banenwe nawe ngo banena wa mukobwa yamayika hasi ku itapi. Ngo yasigaje kuvuma igihe ciwe ku isa standard. Iwe ngo aramanuka tugasanga Yesu aricaye, abigishwa ngo bagiye kugura ibyo kurya. Yesu ngo yabwiye abigishwa ngo uyu munsi turaca i Samariya. Igasanza hicaye baraganiriye, mwumvisha ibyo baza bavuga cyane, uzusoma ibyo yagiye avuga. Wa mukobwa azana imyugarira avuga ngo muratunena, nta gikombe, amazi y'ubugingo urayakura he? Yesu ati yoba waruzi gusa ngo aruhe wa mukobwa ati yambe, kandi asaba Yesu yamwimye, amwima yangaya uzi, ariko amusaba y'ubugingo. Nijoro babikozeho baravuga ngo inyota Yesu yari afite si yayo mazi yo mu gisima, yari inyota yo kumukiza. Wa mukobwa ngo aruha ati yambe. Yesu ati genda uzane n'umugabo nanone nabahe mwembe. Undi ati nta mugabo mfite. Yesu atuvuze ukuri, kandi ukuri kuragukiza. Ngo aramubwira ngo wari ufite batanu n'uwa gatandatu zuwawe. Ngo yumve gutyo, ngo aravuga ngo muri Masiya. Yesu ati uramuzi kwazo? Ati ndarizi nzarumva bacu, nta butarumva Imana, nta butarumva amasezerano tubwira. Ngo yamavuga ngo nukuri ndabizi kuko Masiya zose. Ati kandi uri umuhano umenye ibyanje byose. Baganiriye, niho Bibiliya yamyivuga ngo yashite ku isa standard nibwo batangiye kuganira na Yesu. Saa 7 bahe baganira, saa 8 abarahindura. Yamasikiri yaje ari marayi asubira mu butumwa. Bene wawo ndumeze kababiri gara yaje bamuneni wamare gushika ngo hamagare babona si wawo undi, babona yaje yabaye uwundi. Ngo yigishe ngo bama bavuga ngo nukuri suku yasaga suku yagazavuga nibyo yagazavuga zahindutse. Ngo bama bati ni mumukurikire, ngo bamamera ka kurya ku muntu uhurumbije inka, kandi bari bamuneni. Ngo avuga ati ni muza hano kuruzi, hari umuntu ukomeye ambwiye izanje kandi nsanzabizi ni muzi. Ngo bama bamukurikira bose abari biriwe aho ngaho. Ngo baragenda ngo bamare gushika bahasanga Yesu arabahindura. Bati ngwino urari wacu. Araza bari bagiye ku kazi n'abari baragiye bose bataha nijoro. Mu mugoroba ngo baravuga ngo wa mukobwa we rero n'umujya w'umugore. Ngo baravuga ngo wa mugore we ngo sa amajambo yago natwe twamubonye. Kandi ngo hahinduka abantu benshi baruta abandi bahindukiye kuri amazi. Kandi yagiye kuvoma ayo mazi yo hepfo aya turatumwe, aha n'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Yemwe bantu bari hano kumukutana, uko waje ntabari kusubirayo. Uwaje afite icyaha asubira yari umuvuga butumwa. Uwaje bazaba munena nibamara gushika baguhurumbire nka kurya inka zazuhurumbira nyirazo azijanye kumuvuri. Nimba wari ufite inyota ibibi wokora ujana amazi y'ubugingo gukiza, kandi uhinduke rwose ugize umutima musha, kandi numara guhinduka nawe uhindura abandi. Imana iduheze umugisha kubwiryo jambo. Amen. Rakoze muvuga